Kurumirira mbura nene iria ikoretwo igithandana icigo-ini nyingi guku bururi-ini, riu muigana wa mai Ruui-ini rwa Tana ni wambatirite na njira nene, undu uria ungicungiriria muihuro kaunti-ini cia Tana, Garissa o undu umwe na Lamu, kuria Ruui ruru ruthereraga. Gukiri uguo, aria maikaraga hakuhi na Ruui ruru ni moritio guthamira icigo-ini ingi, kuona ona ndemu iria mai ma Ruui ruru meitagirira ni irikitie kuihura, undu uria ungicungiriria kuna gwacio hindi o yothe, ta uria kamishna wa gitaru kia irathiro ria bururi Isaia na Koru aratariria. Tuko na mito 7 ambazo zinapeleka maji kwa mto wa Tana. Na mito yote hizi ama hii mito yote inapeleka maji mengi. Na kuna maji ambayo pia yanatoka kwa dams. Inapeleka kwa Tana. Demu ici ikoretwo igiteithiriria hari kunyihanyihia mai ma Ruui rwa Tana na macungiririo guteithiriria hari utambia wa hinya wa thitima ona urimi-ini, no indi muigana wa mai demu-ini ici riu ni ukirukite. Sasa tumejiweka katika hali ya kueleza wananchi wale ambao wanaishi nyanda za chini waweze kuhama sehemu ambayo hawatapatwa na shida, kwa sababu maji haya ni maji mengi sana. Ona kuri o uguo, na Koru augite ati thirikari ni irathangania uria iguthondeka demu mwena wa Tharaka Nithi, haria mai ma njui 7 na iria ithereraga kuma gitaru-ini giki mari itagirira itemi-ini ria gwetha kihonia kia muihuro. Kuna mipango hata ya kujenga damu nyingine kubwa, ambayo itaweza sasa kuchukua maji kutoka mito yote ambayo yanatoka sehemu hii kuelekea Tana River, na pia maji ambayo yanatoka kwa dams, ili tuwe na damu kubwa zaidi ya kuweza sasa itatumika, itakuwa multipurpose. Oho na Koru ni oritie arimi gwikirira hari uhandi wa miti ita njira ya guthaitira maria maturigiceirie gicigo-ini giki. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwihugei wa Kang'ara.